Da, evo nas deremo enduro. Dogodilo se najgore. Mrak, kiša, oblak, grmi. Znači ne mre gore. Jesi? Ajde. Idemo laganica, ja se oporavljam, slomio prst. To je to, mokri diskoj, može? Ajmo deri. Ujebote mrak. Au, ku... Dobro je. Znači mrkli mrak, nemamo svjetlo, nemamo niš. 7:30 je ni toliko. Ali jebi ga, oblak je došao. Idemo na džampić. Nisam dugo, jebi ga. Mali drop. Opa! Ispričavam se ako je objektiv namočen, ne mrem niš. Jebi ga. Mrak je, niš ne vidim. Fuck, op. Ići ću malo sporije danas jer ipak nisam vozio 3 tjedna. Još je vrijeme kako je. Tako da ovo je prvi klip. Isprobavam 7 Black. Prvi put na stazi. Jump, opa. Ok, tu je sad provalija. Op. Lagano, tu ću sad čekat ovog Bruneka. On je ipak malo sporiji. Ideš. Malo je sjebano, ali ajde. Oni koji znaju, znači. Vjetar me jebe malo žešće. Idemo! Jump! Ma dobro. Pa trasu više ne vidi. Jel da? Ne znam kak je na kameri. Tu će se vidjeti, ali ono... Inače, kameru držim ispod vizira na kacigi. Tako da znate koji je kut. Šta ovo? Džungla je. Sad će nam biti mali pogled na Zagreb. Mislim, nećete ništa vidjeti jer je magla, ali... Evo vam Zagreba. Inače se ide tu desno, ali drvo je palo, tako da idemo lijevo dole. Ovo je jebenica čista. Evo vidite drveća posvuda. Evo vam Zagreba, opa, rupice. Ovo je lijepo očišćeno, prije se nije moglo proći. Ali je zaraslo, mogu vam reći. Sad se spajamo na ovaj dio. Vjetar me gura i dalje, ali... To je to.
je tu, je. Ok, sad ide jedan brzi dio. Hop, hop. Nemam goglsice, zato što je premračno, a one su još zatamljene, tako da malo me i vjetar i kiša jebe. Tu je sad drvo, to ću morat preskakat. To... Kaj je sve tvrde, a? A da budem samo prednje malo strava, malo. Inače ja idem tamo desno, sad ću vam pokazati gdje je teže, ali ipak ono, oporavljam se. Hop! Tu ne idem više preko ove stijene, jednom sam išao i gumu sam precvikao na kamen. Tu vam je taj drop. Šta god, tu sam ovaj kamen precvikao, ne idem više. Nema razloga za ići. Tu vam se inače ide desno. Malo isto vam se spoji, ali tu je teže, ajde sad ti. Da se ne razdvajamo bez veze i... Tu ja nikad nisam išao, ovo je kao enduro, nešto lakši, pravi, kaj znam kako se to zove. Tako da ne znam ovu stazu. On to svaki put vozi. Ode od meni, a? A tu se baš juri. Hop! Drvo! Opa! Tu, a ne, brzo sa hardtailom. Jebi ga. Kakav bentić. Ja ću tu preko. Opa! Jebena je stazica. Juri se fakat lijepo. Prst me niš ne boli, to je dobro. Prst me niš ne boli, to je dobro. Kakve su ove skivaže. Kakav jump. Tu je sad negdje spajanje, a? O, kakav slow-mo će ovo biti. Kakav će ovo slow-mo. Tu se sad spajamo. Inače da sam išao tam desno, ali... Wow. Fakat je jebenica staza, mogao bi malo više voziti. Kaj je bilo, lanac? A nije niš. Hop, hop.
Zoom. Woo! Ajde, pratim. Ja se tu malo zajuri. Ajde, ajde, pratim te ja. Nikad tu nisam isto išao. Ajde. Dobro. Opa, granica. Evo ovako s 1,60 m. Kad imaš 1,92 m, nije ti sve jedno. Volra! Bent! I tu smo nazad. Ajmo desno. Jump! Tu lijevo, tamo je drvo na bentu, to se ne mre proći. To je kraj endura, ali ima još jedna stavica do dole. To sam malo po šljunku. A, trn, jebim ti majku. Kaj je kiša? Kičma. Kičma. Ne! Hoću onaj jump. O, šumica. Ao, točno po bulji. To je sad jedan jumpić kao. Au, oko. Neko tvrdo grmlje. Sad ima tu ili ravno, ili lijevo, ili desno. Ja idem uvijek tu desno. Tu se pazite, ljudi stavljaju bodljikave žice jer su debili. Baš danas jedan lik je bio prije nas na vožnji je našao jednu. Aha. Tu se nešto dogodilo. Rekao sam ti da je tu bačen. Pa znam, sad sam stao. Ovakvi kondiciji. Da.
Sve je zaraslo je. Tu je Mirilović Arkados trgo. To je to od endura. Lijepa staza. Ispričavam se kad nije bilo videa 3 mjeseca. Svašta je bilo, škole, polomljenih prsti, guma. Odlazi smo. Kaj. Dobro, svijeski smo odlazili. Kaj budiš vidio koliko? Pa da. Svijem smo stajali, ispumpavali gume. Niš, to je to, sad će video biti vjerojatno ono svaki drugi dan. Meni se prst oporavio. Tu zadnji jump i niš. To je to, hvala što ste gledali i sad vozite bajk, opa!